Sukseme antuk galah sani katibe ring titiang sani mangke. Titiang komangulan cani kata radifa jagi besembrame wacana. Sadurunge titiang lanturang atur, nyiring iraga sarang sami matur sukseme majeng ring ide sang yang widiwase, duaning asung kerta wara nugraha ide, iraga mekesamian mapupul ring rahine sani becek puniki. Melarapan antuk panganjali umat, Om Swastiastu. Bapak Ibu Guru sane wangyang titiang, lan idedane sareng sami sane banget terus nasihin titiang. Ring galahe sane becek puniki, titiang presiden masadu ajeng ring Bapak Ibu Guru taler idedane. Titiang pacan ngaturang parindikan sane mamurde, ngelaksanayang kerisikan sekolah nyangre adi wiyate. Napi mawinan titiang ngambil murde kadi asa punika, duaning rawuh mangkin, sekolahan titiang ngelaksanayang kerisikan nyangre adi wiyate. Pakarian adi wiyate puniki melajang irage sayan trepti nyaga lingkungan. Contohnya nih, ngiring sareng sami ngutang luwu ring genah sane sampun kesayagan, lan nguangin ngangge bahan plastik. Mangde, kelemahan sekolah serta resik lan asri. Ake pisan titiang nyingakin seusar ngajeng plastik nyane ten kaputang ring genah sane sampun sayaga. Nike sane ngranayang palemahan ring sekolah leteng. Wantas tadi nike nyiring iraga dados generasi muda bangsa sarang-sarang nyaga palemahan sekolah. Inggih kadi asa punika sane praside aturang titiang. Mogi-mogi napi sane aturang titiang mawi guna antuk iraga sareng sabi. Titiang nunas ageng rene sinampura antuk napi sane nenten patut ring arsan soang-soang. Puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.